Amasoko yo muri Canada aba yuzuye amabara n'imbaraga. Amaduka yuzuye imbuto n'imboga, imitako ikozwe n'intoki, n'imyenda idasanzwe. Urusaku rw'indimi zitandukanye rurasuhuza. Abantu baturutse imihanda yose baza guhaha, kurya, no gusabana. Isoko ni nk'ishusho y'umuco wa Canada. Kuva kuri sari nziza kugeza ku nkoko zo mu ntoki, ibicuruzwa bigaragaza ubwiza bw'imico itandukanye ya Canada. Amaduka y'ibiryo atanga uburyohe bw'isi. Samosa ziryoshye, inkoko za jerk, safi na baklava nziza biryoshye. Buri mucuruzi afite inkuru yo kubara yinjijwe mu bukorikori bwe. Isoko ni uruhurirane rw'ibintu biboneka, amajwi n'impumuro. Ibyishimo bivanze n'amajwi y'abacuruzi. Impumuro y'ibirungo ivanga n'impumuro nziza y'indabyo. Ni ubunararibonye bw'ibyumviro bishimira itandukaniro ry'umuco wa Canada. Uretse ubucuruzi, isoko ni ahantu ho guhura. Abaturanyi baraganira bagenzura imbuto n'imboga. Inshuti zisangira inkuru zinywa icyayi gishyushye. Amasoko yo mu mihanda aba ari ibintu bidasanzwe. Aba ari ahantu huzuye ubuzima. Amasoko yo mu mihanda ya Canada yo arushaho kuba akarusho. Agaragaza imico itandukanye y'abatuye isi. Ushobora kuhasanga amafunguro, umuziki ndetse n'ubugeni. Ngwino tujyane uyirebere. Impumuro nziza zirakuryohera. Ibirungo biva mu Buhinde, umugati ukeye uturutse mu Bufaransa. Ikawa yo muri Colombia, uzaryoherwa n'ibyo wumva byose. Ni ibirori by'amazuru yawe. Twerekeze Vancouver. Isoko rya Granville Island Public Market ni ahantu ugomba gusura. Iri soko riri ku nkengero z'amazi. Irebero ni nziza cyane, uzahabonera ifi nshyashya. Gerageza salmon ni nziza cyane. Noneho tuje i Toronto. Isoko rya St. Lawrence Market ni isoko rifite amateka. Ryafunguwe mu myaka irenga 200 ishize. Abantu bahaja kurya sandwiches z'ingurube n'ibishimbo. Tuzibure kuzirya.